Si Global Radio. Kwa majina naitwa Milly K Kauri, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K Kauri. Mbarikiwe kwa sana. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka. Bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio. Nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge. Guchakira chinsa inye chiamambia. Wekira chinsa isano na isatu chiamubaso. Asomoroberio oseria obutaka. Aiga no abasaye bakwegwa emeremo. Ogwakano wechisira. Amona engana emwamu. Astubate round yentangane ya kabire ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi ninki keragara otosiriebosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ire chiguni Yesu tororere hamavera amamochaito hatuatananire naye hamasabaito aveire lyugibosiwao omwana Daudi tororera mavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwade nompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane narororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengia mawokora nyasawe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasawe meganda bamona ino. Amen. Shalom shalom. Senchira ingabuna eyo umwancho muligeri naboigo oliotegereta bagusi Global Radio emerongo ene na isano isino jidega chabuto kirigoro yechinsa isano na mocha mubaso wati abuna echi necha Africa ya mocha amanyete mbuya tutebaniye maene mbuya tutebaniye maene na inde mbuya tutebaniye maene abantu mbarororo Bobuate chiden chabanto watatageti wakana my friend mwale gwancha toaka nijiden chabanto onya kubwate deni yomonto onyale ko bagoko yakana asenchire ngamune yomwancho muligina boygo mwancho matekereri omanyete mbuya gwakane deni kiwasa bire deni. It's nice and it sounds good to pay. It's good and it's very nice wakane deni. Manyete abasani n'abantu abayasana. Akiri ngochere yabanga okonyoro omuntu abwata abasani goso omuntu abwata omosani yabo muchando monne wakane deni ya abasani kindly try jaribu mulipe deni mbuya wakane deni kiri kwa isabire mbuya wakane deni kiri kwa yeirwe. It sounds good ego cha sound buya ikiro wakante deni. By the way mwaita abantu banambara roba otanga munda chokora no koraire otanga geseje ne chibecha no kuria, which is not good. Tema wakane deni tema tuwakana madeni bondi tukulia. By the way asumuru kuna operation pesa ya watu irudishwe anabwa chideni ya iga angeisano nimbwate deni ya Pastor Dennis Vasweti deni ya Ven mamake Hope Pastor Dennis obwento wakana 10,000 shillings. Nimbwate deni ya Thomas Ogaro oyobwate 80,000 shillings elf de manini. Nimbwate deni ya Keva oyobwate deni ya Naum Samuel kulate nsame ya Kirengera abwate 5,000 shillings. Nimbwate wakana nimbwate deni ya Bernard Bikundo oyobwate 100,000 shillings. Asante sana. Wonigo ngochote makorigia abaiga
nyaka bangunga mbabuate ngolingo chakera okuruguna Pastor Dennis Basweti nga nakia kota because he said nigari wakane deni echitaliki 15 omotienyi oyo igatore ketwa kwa internet ngana murigia asembeo ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chia mambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasu cha sabasaye nabo twakana libaro bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi Yesa samabokao nindendwe boronge mogoko muya nanyora asobwanchani bwao umwanjwa umuligereri naendo motegereri we radio yaito yaba kusigrupo asamali tangorokwa Dickson Obure Endera kuligereri yaito yaba kusigrupo radio navoigo o subscribe materane ase channel yikorukunga Dickson Obure Music seseniwa asencherenga une yego mwancho mulige nabo yego mwancho mo tikali baba gusi Global Radio woni gotoso asensemo ya YouTube ndole live you can share our streamer sensemo ya YouTube kindly share the streamer to ikierebo bwata madeni elibanya ko bako yakana umupasta naraiga kuruguna Pastor Dennis Basweti obwate 10,000 chomwana kuruguna Ven Mamake Hope and then Ven Mamake Hope you are listening into kwanta mana pasta atanga by date 15 nigo arego nyako baka wakana chibesecho igo bano kindly yo mwanchu muri nabo igo mwanchu mutkarere igo lyo ntekera to wetera seri lityo bagusi Global Radio nigo to live asensemo ya YouTube share the stream share the link share the streamer ase enchirenga mune yesemo ya Facebook we are live there igo link ne abra bekera sensemo ya Facebook na boko mnyoka sensemo ya YouTube nyako batoko sangagalia ase enchira ya bene kimo. By the way, this is a pastor oyino murandia obwate 10,000 chomwana kurukuna Ven Mamake Hope timaitinga nigo tokumuligia tunga pastor niga tatanga ya lenge tarikemo atanga by death 15 awakana 10,000 chomwana yokurukuna Ven Mamake Hope. I told you the other day I cannot condole somebody eating your money, somebody misusing your money. Chibesa kwa ligamoreire, chibesa kwa koreire bigari, chibesa kwa sereire obutaka, omuntu mago chaka kuchitumya bobe. I cannot allow that. I can't allow that. Chibesa pesa yako umeligamorera. I cannot allow that. Pesa yako umesweat. I gunt. And I gunt. Konyo naro bwate deni yao sanganga mwana chotera se number 0716059823 kya kwa tokoma amna na kiatara kana edeni yao. Tekantora ri Pastor Dennis Basweti. Aha. Traringo Pastor Dennis Basweti. Toigunga what's going on? Na kiatara kane deni ya 10,000 nabo yantoka na litukulia igoro. Aha, timatinga pastor na chabu atesi mimaito no murandia. No murandia bwe kanisa amen ne sana kurwa chichinse mocha pastor kindly is one of our fans. Pastor ndozenga pastor ndozenga is trying koranga takadi yangene simia let me try it again. Pesa ya mtu ameligamolera I cannot allow that. Pesa ya mtu ameligamolera I cannot allow that. Pesa ya mtu ameligamolera I cannot allow that.
Timatinga then mamake Hope. I'll try. Pesa ya mtu ameligamulira. I cannot allow that. Pesa ya mtu ameligamulira. Siwezi kubali hiyo pesa itumiwe visivyo. Hiyo pesa itumiwe visivyo. I cannot allow that. Pastor oyonomo pastor kurandie kanisa nene sana. Ntoi wantenera you are here kitwa kwanite mbeo twigwa nanga ko kirashitali kisano enyana ko nanga wakando mwana oyo chibesa chisa inenga chielibu 10 chielibu 10,000 twigwa ntenga anyana ko baka wakano mwana oyo kurukuna ven mamake Hope ven mamake Hope ven mamake Hope chibesa nchira iga abwenta ko baka konyora 10,000 shillings abwenta konyora 10,000 shillings kurwa se Pastor Basweti Dennis Basweti anyala ko ba anyala ko baka konyora chibesa chuma the pastor ninga ruta sense meyo kulindengo tenga is just there no alega wo DCI bana iga ba ontenga bado akohumo yupo umo tu asenchirenga une yomwancho murigere ediga torate mango ligi pasto ina inde asenchira ya kabere tunga can we in any way tonyo pasto yo tya ko batoko sanga monere ase enchira ya bene kimo mwancho murige na boigo mwancho motegere baba gusigile bo radio akurukuna Pastor Dennis Basweti nigo abuate deni ya 10,000 to kwanta monere agatebanga by date 15 nigo aranyar ko banga wakande chibese echo Pastor Dennis Basweti nero ingento kuligia kana 10,000 chomwana kuruna ven mamake Hope timatinga Pastor Dennis Basweti why won't you kindly obwate simia tunya ko batoko kwana otenga nchira kyobegete vene chuwa kana chibesa chomwana kuruna ven mamake Hope Pastor kindly wate simia ito. The person you have called is not reachable. Pastor Dennis Basweti onyara ko baka kolimia esimia ito. Let me try to use another phone. Koena kinga is that true nga pastor ni galimia pastor I don't think it was pastor mwenda kwa kungenelia because pastor sinabantu bakoli chingondi cyanya sai, so I personally don't expecting a pastor nigo akotolimia simi. I don't expect that. I don't expect that from Pastor Dennis Basweti. Ase okolimie simi. Let me try maybe network ndio mbaya. Let me try maybe network ndio mbaya. Engunga is it true nga pastor niga akotolimia simi. Let me try it again. Pastor Dennis Basweti antumie namba yende ngao ngunga Pastor Dennis Basweti na tuligimile simi wole imeingia The number you're trying to reach is currently busy. Pastor, please hold or call back later. Safaricom why is for is you. Pastor troubling us? Ntoa kwantenere toa kwana buya antenga what was happening. I told you here like Pastor Ntebeti. But I don't know why he's not picking our calls. Ngather kubukoli simi chaito. I don't know why, because into kwantena by date 15 iglaf cleared her bills. Enya wakande chibesa chikoro kuna 10,000 uchia ase umwana ven mamake Hope. So I don't know why. The person you've called is not. I don't know why Pastor anazima simu. I don't know why. I actually don't understand, because Pastor Nto Kwanta Mona, I'm very much sure you are listening and you are watching. Nto Kwanta Mona wantenga by date 15.
you will have cleared 10,000 chomwana ben mamake hope. So when I see you I may take it on another way. Na bonda ila study now. I think our DCI here. Our DCI no abaraiga. Otenga naki wako iramba ngana yo. Maite chinsa chinde we must be serious. We must be serious and serious. We must be serious. Pastor, kindly take our call. I think what happened yesterday, you didn't pay your debt. You did not pay your debt. Pastor is not taking our calls. This is a very big basta. Oyinomo pastor monene. Ukurandia enchiri ya Yesu. Ukura chingonde chanya sai. So in any way, I don't expect him. I actually don't. The person you have called is not reachable. So Pastor has gone We will off. notify. Pastor Olimidia Simi. Now we go Olimidia Simi because he told us by date 15. The person you have called is not reachable. We will notify. You can hear for yourselves. Pastor Olimidia Simi Chonsi. The person you have called. Oyidomo pastor kurwa sense moya. Oyidomo pastor. Nigo. Tero myoka chiriwa kidogo. Tulate mantini notonya koba tokoligi pastor tunga plan kyabwate ase ogwakana chibesa kyo mwana masi orira. Achio mwana ven mamake hope masi ndali yarwa. Nige ganko nigafamu. Nabo tubwata mabere amange utagete kugura ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na mangale per day na tukonyora over 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanye guchandika tukanye kora mabere ye packet akesi mikoniga farm mchuo ya mabere atuwanu go nabo konyora 40 liters nabwata matanga 40 liters nabwata kirageli 50 liters nabokonyora ande kutaka kuondigia nabokonyora se nambe ye 0722282631 Janet kusonye ko korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just google koniga farm yo kalenta bakageita Kumancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi global radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweria smabiria ni gontegerete omugusi global radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche mono konyeruka abagusi global radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi global radio. Nchutu ensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo. Ndorwara ndobwena kero kyombura twarwara kero kyombura kera. Twensi tutochamo iga ase abagusi global radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi global radio abantu baminto morwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato omororo gosamba obokima nesuguma tori obokimekeni karibu Emotegerete abagusi global radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi global radio. Mwanchwa umurigeni naboigomo tikele abagusi global radio. I was looking for this pastor Murandia. Handintu akwantene ya bujaki kama by the way. Antenga umwana baba getutu by date 15 I glove cleared Madam Vena Mama ke hope. So I don't know why this so-called pastor is misbehaving. I don't know why this The person you have called is not reachable. I don't know why this so-called pastor again go misbehave like this because no montomona we talked into a quantaiga then by date 15 kindly I glove clear that bill. So I don't know why this pastor, this so-called pastor
I cannot call him pastor because he cannot ndakutore simi. Sometimes it sounds disgusting to me. Sima tike ndakutore simi. I don't know why akutore simi. Na hindento kwanza kaigwana. If he didn't find money, igarota ingu mwana wa I didn't manage konyo achieve SHO by date 15 because ndo mwa taigoro. We did not even imagine to call him yesterday, so I don't know why he is misbehaving. Amefungua simu, you know, lazima tufanye njia zote tujue kwamba simu yake imefunguliwa. Aha. So I don't know why this so-called pastor is misbehaving, because he told us that by date 15 he could have cleared his pay. Atakuwa amelipa hiyo pesa yote. I don't know what's not happening. This so-called pastor, siwezi muita pastor because amejiita pastor. Naona anazima simu zetu. Anaona ni kama apokea simu zetu. So enda moja kwa moja hadi kwa deni la pili. Thomas Oyalo. Thomas Oyaro ni alikuwa na deni ya Felistas shilingi 1080. Pegunga nchiraki abegete cho wakana chibese cho. Pastor ndochenga we may not go hand in hand kwa ndochenga onyara kobaga go ga kubutora jisi michaito. So I'll have to look other means. This man okuruguna Thomas Oyaro ntu akwana nere the other day yakanyako gakurua atanga ne meeting yako genda. I don't know what happened. Meeting tanya ukora almost 1 week tanya ukora meeting. I think what's going on. What's going on? He is also not taking our calls. Bado pia yeye ni kama apokee simu zetu. I guess he is listening. But my brother, even if you are listening, brother Thomas Oyaro, why wouldn't you take our calls? Tuongee tu vizuri, utuambie uko na mikakati ipi ya kulipa deni hilo. Tuelezee tu, tuambie kwamba uko na mikakati ipi ya kuona kwamba shilingi 1080 zimelipwa kwa dada Velistas. Pia yeye ni kama apokee simu zetu. Sijui, I don't know what's happening. Sijui nini ambacho kinaendelea. Korende Bernard Bikundo natatenda aligyo mrora iko kurukuna Bikundo atainga what's happened. Tenda aligya umrora iko kurukuna Bikundo atainga mochando kyabwate and how can we help him? How can we help him? Alaving chendige omondo kurukuna Keva uyobwate uyobwate for hello my brother. Yes, buaire bya. Mbuya buaire bwatore byana kyora bumbuyole. Byanda abagusi radio. Yes, we are calling you live Embeole. Byana gokire koigwa kurwatemo. Asante sana. So tuko kwa kile kipindi ambacho tunalipa deni, Operation Pesa za Watu Zirudishwe. Asante. Naona kwamba kwa mitandao yangu humu, kwa kompyuta zangu, naona kwamba umuntu narobwate deni yao ya 100,000. Yes. So okotoera kidogo ataina kiamangana yu alenge, and then we understand and then we try to look for him. Bakongombo yo maganda. Na kiamangana yu alenge my brother. Oda mangana ya alenge iga. Na bocha kirelieta? Njengo kutana Bikundo nyagero. Kurusipa nyamira alia Nyaramba. No Nairobi yango kolega si ya yesima. Ngachalende ya lenge 209.
masayo kukena de basu daga agache na nyome to muiwoye kono mno moizenda agacha nyomba tu arenga ganteria e company ngere mbwa tengo sabra kinga ira Nairobi gaiga na reme wa kende temonge runya moja alafu nje mbele ne property alafu kana ba ne property ara nje nyore nyore company ne ne matigere ye ne ko ganda na inwe na ba iban wale ndakwara no muswati mai wai wanantelele ne yangu tabu ati bako mu mojo mna gande mai wana no muno karu wale kana kama mzuri tu was my past ron na na ile plan kana kai mtu ni unya moja ngamwa kolinere na para to ingenere no mo my wife akata abone nu ganyama tukuma keiga mwa angelu enu sumwa ka teni baira ni ya kine ne profit ukaganya bono ikagenda mwa ko yo mu juji kwa era ngata yo muswati na kipa kana sababu ankole na to ile to ga pari ndinde karele muna genda na bwana como saba akata ikora ganyake bitu ya kindo jabono abanta ba bangire ko ngaka na kile sana ko surprise nto na baile koti ona mukura kanyaki ukaganya bono mwako kabwa tonde ya kuona ya gato 2010 no ga jiu de como sabati de na ro akatuira kona akatonya taifa ndo tinye kina kere ko tinye kere kina ko tinye ukaganya lende tukangata yaya nakibona ko tuira ira ndabuli mukungu utako ya dai ko amutaya no mwiko erende utako na genda ero ko abante na kiete na musate tutaigo akende ngakire nga kujua dize kaona kana bwa kera bwa sana akalua akanteria ibasa okora go bwa ko dize uone ga ikan ko sore ga ngwa kakido kaya go ndre teriende ono ngo singa kingo kale ngende twali kere ntando na mwe no mo ide bitore na mukane bono ngakira ngakine kingo kora ngajangake sabu ngaruwa ngagenda obisi aba sa kolega CSC aiga pai yes nganda bono human resource yabo utaraika ko chabwa ndenge na kimurugio yakorokwa umurugio nakorokwa nontu ajito gatigana na kinya yakorokwa pepa nyamukami pepa nyamukami ruwa ari bari masaba angana ibacho gali akitwa ito katigana nere tutaoje burugane no ngaruo lende ngaja kana obisi yabo koro ende yima nsoji ende na kwa nayo na jiwe kanda wije mo kwa kamurangeria karajuga ngaja kuma nanga kwa tena amangana na nyumba njio cha kwa sajito bikiga mo kwa kama taria gacha ga sa uya ni ku nyumba igo na ye komiti ga wana kiko mwaji ya kia kwanza ni wale ya kia ya kitaba kama te wanda duwe komiti se jite nyara abuna kiko mwaka na kia ya kia ba ko mukore wana gara ru ora ga te ba tingo likaro nche ane ga ti nta kwa nta kama mkubwa kama kuna kio level rudi kana nchino na tena mkubwa kama te no ikiwa ni tingo likaro nche yonda nda le koma mna manyete lakini jingo mo dingi likaro kita geja ule ndo choko ngiri usita aso mkubwa hivyo ile usita ya kangiri usita agande jina na ko ngaka na bono mara kiro mutie ono ala ege jiru usita ngete ko weri bono isuru mo de ga de 4 years 5 years na tebe ko mo buati na kangere no bisirabo na ndenga katayo mkubwa ko materia kama materia ni mwakana bono ngaganya yo ngamugwa kone kan kumwa kire tinya ago esi na wa kwimo kina ndago sekatana ndio bakombo na toleba mesi no tena kinde vero ni ana imuge tu wale tanga ndio kwa maifa sironya kana ligitwega izo very big so bono ngagwa lendo mkubwa yaga ndio wane ndo kono wa kyo kwa jina kiao yenda jiteki kyo like statement yo eli na abu na ali ke oke di yon ate the country ta ko ewa kana lende kali ke report ya ben begi ngagwa lende ngaka ngaka mwa kire ni
on punya konten injua ina langka itu ko jadi ko berane kena ko wo ko mara no kwa mo ta kan te ya wo ko yendo mo to ira ba ke tengo itu ben na veo ben ya era na veo kaja ina kama te kile kitia kile 94 ne kinja iko ile ngachia tikati 94,000 94,000 kana ngata 6,000 wana ngata 94 ne kinja to won to mera tem pede ya kita ke kita kiao kita tu maya ina ko tem ya ma chuka ni tom wana akawa nguma ke sina bena ichua tiketa tu ane tu ichua boja tiketa kaja ne ngata ya tin ko ya daro yan to mera tem be wana akabulu ya account ba kabo iko ndirimo kwantenero mwerio na kwantenero last year 2019 na kwantenero last ngara baka kante na ako ngori ai ngo kwan ya jeno ina ya meto muy buo na nyere ya sibra chieba my brother tigana Bernard ndirimo atendero muruyoyo kwa dia 2010 alafu ono ngai baro mroyo korkuna Mr Kennedy baso tinga jako legasi up to now no akora TSC upper hill no ana de department ya record no akora imraki ndari mwalimu no akora mabo bisi awo bisi ne bisi ye ta bari Kenya ngima department ya kiwateba record ya akora records sawa sawa no gukiriga tubutore simi tetora mnyoka chiduka kidogo tuligyo mwalimu oyo okuruguna Mr Kennedy basweti tombolinga plans kiabwate igoro yo wakana chibesa chiao sawa sawa tubutore simi my brother dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie K. Carey imeya Abagusi Global Radio Goserio obotakana omara wabage tutu videlis mochoge Century ngamne yo mwancho my brother Dennis. Hello. Yeah. My brother Bernard. Yes sir. Katora yo muroya I'll call you back. Okay, thank you. Asante sana. Century ngamne yo mwancho muri na bago mwancho mutele baba go siglo but that's how we do it. Mwegule story yo mu nkwano oyo mwegura mangana yo mu nkwano oyo ate yangani go ate this man 100,000 akaimokieroni akamokobesi lakini kolende asepati embe nigo omunkwano oyo omunkwano oyo akai tibese tikunya kobaga kumwaka na 100,000 tanya tukobaga kumwaka na tibese 100,000 tiango tateme koligia these brothers of ours tugunga nchiraki gose mblan kyabwatamna yokwera nikibese echi gochia ase this brother of ours chiziringi chire 100 I think chire 40,000 if I'm not wrong. I think ni gabwate 6,000 tiango tora ligyo muro kuna Kennedy basweti tugunga nabe on tochtomonyore tugunga na kitoko nyako to sanga monere asenchira yeyemo ase eyemo Hello. Yes. Kennedy basweti. Yeah. Buyole mister. Yeah. Ngo wakiresi mingoro ku Fidel. Yeah. Nate to koligi tukoli lakini ngaranga tikanda koligi kwa stora kwana na there before my ko ina kya manganali. There's this brother of mine agacha sende. Like agacha obisi to ka integrity like 2-3 days ago. Yeah. Tima tinga no I don't know gosina ngo kwa nae Bernard koruchinse mo chia bail TSC. Negia Nae kwa sangwa nae gose no mwao. Kwa na ingita gete. Talinta gete no, talinta gete.
No naro tiganda ko ligina tora kwa na ngung na kiama ngana le mai and then we see what to do. There's this brother of ours yokorokuna Bernard Bikundo. Bernard Bikundo. Muzubad. Yo musacha. Na watch take out is like 2 weeks ago by the way. Koja, ngaizo. So bongusi no mugusi. Na nyome to muigo some years back. Akagenda kaimukie londo chega nga puyo ingine akagenda kaimukie loan. Ugachoka mukobe chibese chire 100,000. I don't know kwa munyoire. Anashteka integrity job chaito. Achana vitu kama hivyo. Achana vitu kama hivyo. Ikotabu atibesi, ikotabu atibesi. Achana kama vitu kama hivyo. Kama mungu na gambe na nje. Ikotabu atibesi chai. Mungu anaenda kwende. Mungu anaenda kudinera. Mungu anaenda yo atingita sana ya mpira. Ikotabu atibesi chai in case. Ani ikotabu atibesi chai na bomintiko. Jeri kwende na apate ke kwende. My brother. They were here too with no maite pefa nyamukami. I don't know pefa nyamukami. My brother. Yes. I don't know go to be interviewing now. So to what was a in short. Anyway, that do have a man come on. No, it's not an accordi actually in the office in accordi in my home. Yes, akababa itantene 2010 do cheka igabnali gete. Akababa itantene nero ngetu zo muigon. Igoro muigo kwa tachi pesa. Igani biteka bilia, dago to yindi bitaka kwa nyabu ai. Igani biteka bilia kwenda. You got the ground. No, nje na akcordi kwa na akcordi. I Mr. Kennedy nje na akcordi une brata buno mogusio minto. Okay, useba kui. So nche dinabwata mangana mange nako ligibna sa brother buno mugusitora kwa na umate ndibine ndiko enda mono umate bigende mbanyu mane tebakatikana jibe tejini ngo jibetro muiwoye nero jibetro ngo ngeno muiwoye no nere alafu komte agwata apendi kuwinga kiyunga ngere anyway, do amba mangana mangi kwenda. Ikoto bwate ba chai, mwa tenda disi, nda tabali, nda te ani ngwe na ikoto bwate ba chai. Anyway, do amba mangana mangi. Dia interview ende. Bono ngano yo nyonta sendi uzamtu. Yeah, actually ndo amoro chela ika, ndo amoro nya gitari bado tara bwena bu. Yeah, we were there, ngwe ngwe ndo mzo nya tabu ende. Abana wale ndeta bana ngosomya abana mbuya bale we were there tu abana mbuya bale eti atomya bana bono nyasana mo nilete tukaka nyasana bimono kiandu kusabira muntu magi ya bono ndu kusabira muntu magi atinte nyasaya to lakini ronga cha kwenda bana mbuya tatu bado mai turangene ndiso anako body my brother akurukuna Kennedy Basweti no wachi ba che na ko na humble way nje na ko kipanda tindi obvious by the way I'm not in obvious to bwa drone shiringi yaye ndai to iguna kya gukwana to butore ndo tuguna kya gukwana ma ende ke yo kombe ni So nabego jato ikira sense menga bune yuga to ask you what to do. Nabego jato ikira sense menga bune yuga to ask you what can we do? What can we do? So let me try to reach him again. Tiganteme kumuligi na ende. Tiganteme kumuligi na ende. Tiganteme kumuligi na ende. Ngunga this brother of ours. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Hello? Yes.
Na kyo kumtore sim my brother na ndega kina wa kire sim ya somo re. Ndo gero kure ndenda ko tebi ai. Izala channel le ndikwa kwenda kwenda. Yes. Nere yobwati so njera. Kike yo no kure ndi. Okay, kike yo ndango tebi mundu mitai. Sawa. Umwana wisi channel le kwenda. Kwa biashara naye. Ningo iwata kabisa. Gaga mbele umwana wisi ana kwa yule kitafoma wife. Adi nere kwanza. Sawa. Yen adi nere kwanza. Sawa. Lituli my brother. Ndenginga this part of ours oigule what's not happening. Spindika kama I'm here niko ndani kesho ilake muntu musacho yo tagoteba onye oete umuigwo ye chibesa amangana aere instead yoko konga pi kimeumana huku ese entindi teliko manya ekero ya soire ase na vigo cha watu kiragabo hapo ndio kunafikanga tunashindwa la kufanya. Let's ask this brother of ours because it's like the lady oyorenge mokaye, she's the one who gave the money and it's maybe asha pewa iso pesa. Mr. Bikundo. Yes sir. Watakera iraba kusikilo radio. Nonde mabusi radio. Kwa igule na kyakwana? Yeah. Kwa igule na kyo muro yako teba? Titi mutandao. Wano muro yako teba iga? Tiganko bekero igubna kwana. Okay. I don't want to tinda tingo rusi mangana na monu tiganko bekero igubna kwanire. I don't think you are listening, Yonde mutandao. Tiganko bekero igungana kyakwana. It's like your wife, your former wife. Lipewa iso fedha. So it's like you should look for that lady. Ako echibesa chiao. Just listen na iguna kyakwana. Tadi ere itima itinganka ye clip ikyagenda gocha. Tuigunga na kyakwana muwe. I'm trying to get ngote mande nyore clip weke. Okay. Producer tigangera aligiriria ntebinga na ki omo sao yanyara ko bakago sanga mona intwe onyara ko bakago kwana goteba iga by the way ni short out iga ate banga chibesa chiao chiarenge how much does he owe you? Ya ngeru 100 akakangeru 694,000. Igo 94,000 chiabwate. Urobi mbuyere. Dir nero kidown tu. Wono esa iga ndura iga sabat preparation kwari ani sabata senjere ngabuni. No nenche se tiam kanari yang koyane. Orari nyabioto mucho nyabioto. Tima tinga why sim tambe kon sumbua iga. Ako teba iga my brother. Ya ngereza. Ako teba nga chibesa ndio, ako teba nga chibesa chia ona abwate. Bare ako teba nga chibesa chia utalia kwa moete no murugio moete yokurukuna pefa nyamukami. So ako teba talia kwa moete besa no murugio yo moete. And ako teba chibesa chia obona yege nto kora don't talk to him. To mubuli chibesa. Volio murugio lio lengo murugio moete antene 2010 moete antene re. Ate bomuri ya komburi nga bana mbuya bale kwanza. Ambori abana mbuya bale timatinga bana ba mbuya bale. Bana bale patanga sambala. Bagenda bale skuru. Kabisa. Na bambori gonte inko boli nga bana ko ganya ba ko gende skuru eyere buya. Bana ba uti na bana. Yana bana. Wono ntebiri wono nga chibesa chiao. Just look for your former wife. Bone ndotero. Ya buen totere que maene. Chibesa inge tali mokana tali kirega. Inge na chibesa ane kuru ase kopa de bank. Kamuera igase kocha. Aikata udiga igase narange na fire station. Kamuete uteri kwa ane. Ninyo maete? Kwa ikanta amo tuenzi no mukungu one inge na muete eru 100.
atupe tanzina my wife wane ke weakness then ngobwati basi chaka mwele naye gosono murugi ninke na wada kibes so as per him wane akungaine na kizende bono inu mulante bio ngati mai singo kore kigera kibesa na ete bona expect yange kibesa na ndaka kontebia tena kibesa untura na ete mo no ri tu antigate bon tanya ko ngere ta kendo kabire kibuna na kwante bakarasi ne ewa dia ndebe tiyo na ko akire tu Musubati ngora renge gas by that time your former wife was she working? No, tali sa para ka school arenge. School na mubege. Now she agote banga. Omurugyo yo maybe might bono my brother Dennis, I don't know Bernard. Yes, Bernard, yeah. Ebi ntombiro ro tutanyale kubwati. Agote anga mwali keranete. Ya una kia to era bona aja more mo ngadi bai. Bono again take an enkeling out ya kwanza kara confirm from your former wife. Ni confirm na tali mondo ni mo maete mo kungu na kwata ni mo maete. Ni na west time kumage ni hata kwata na. So bona kwara kwana nero mboli ngachi ya chiri bonto yana ntenche it seems inga musacho lina ya toli chibesa because style ya kwana ni ga kwana nga ayate yo muroli ara bolinga olina nyote chibesa oli mukungu oli ana nyote chibesa. So what you will have done because mu alika ntibesa jano muntu ro musaitio mukao oyo lenge mukao na erwe ko ro musaitio because ntunto manyetio ntayo manyete na bo musacho lya kana ngata nkwa mwete besa na bago kana lakini nde ya na ko baba yani I mean ndio nkwa mwete chibesa lakini naona nataka antika nkwa mwete besa lakini bona baba dao kana nkwa mwete besa no mwete na kioko ga kigambero kire ni maete lakini najua pana kitu kumuira mutwe bona it's very post bata nga nkwa mwete besa onye mura irana na mukungu ose mura kwa na musubati ulikuwa bunywa materi tangani anchenga akobero musaitio Igobono you must first of all mukwa no musubati uli akota oigunga na etu chibesa yani oini kwa etu molinga kwa chibesa ko to aina to musacho uli okobaka tanga ora kwana nera kwanza Igobono igogwa ntokora inform ngona wanyore there must be ngana mwete chibe chiria without your knowledge aguna wa vile igogona aguna libiye kya timanye tiende tumanyeti because you doesn't know actually yeah, I know you are very much innocent. But when you call my brother Bernard, you will have inquired from that lady you kwa nyometri tangani. Did you receive any money to do musacho olia nkwa na onya kwa abe sile chonsi? Then if possible, naboko mwolinga ma you know na ringo musubati yo mutangana na ko nyorata bana. So na okumulinga what if ndaenda bosiwe kigambero nabo musaitio go because she was there when you were giving the money then you're gonna kya gukwana mwana nkumwa grande I don't know wesa no nyago ndomere namba yago chaboli no nyago ndomere namba yaye namba yaye 0723 tikokubeke namba yago mutandao just send me her number to beko mbeo ndomera tuwe namba mutandao through SMS go ndomere tu me WhatsApp na batumire WhatsApp kindly now okay and don't have kili wata akoro kuna pefa nyamokami pefa nyamokami sawa send me her number right now okay asante sana na hobigo ika biarato kongera igo so we fight tokurwane segien kongu toigunga what is not happening akoro kuna Boniface gishana tena nonde miomorobeli na umnyamoita tena niko ndani nashukuru Mungu aro nemo atamna huyo jamaa achukuliwe hatua. Najua sasa shida ni ile hatuwezi mchukulia hatua kama bado huyu mwanamke wake mumaite court actually mwana ndiwe samore 3 people your wife husband no musacho mwana chibesa now ulimwa chibesa and your wife wako kimoja so hautawezana my brother hautawezana so lazima utulie ufuata kichini chini kama yule mama ambaye alikuzalia watoto huyo alikuwa bibi yako wa kwanza kama hajakubali kwamba mfuatilie hizo pesa at last you may not find it so sometimes inakuwa hard mwana uratemo Videri yes
akimbia mona so eli wakali leo na kuigule story hiyo kile sena jina lenge podu mugango tegerete in fact it's very painful very painful again tonda wateliga asinya sawa litoko sawa emani ina tegerera nilwete kiweza but the story it can change because it goes with the wife. Yeah, it can change actually. Namrira mutaveringa bono yani njetingo makonya. You change. The man himself is confident kuwa those people they are apart. Yeah. Bono oenama tena taka your information from the other side. Very true. Almost party yo mwenyene because they boast with your money no twale nambe ya yo munakire. Asenje muno mwana uratemo manyete. Igara watenga chigasi ni chia lenge nero eto mu ngwano uyu woro mwana urateme ndokora neke tinganda gatuya sini videri the thing what I'm trying to say I used to be a former employer at Kenya Brewery. Yes. I had a friend tu arakora komo wole ando le estimate ya na segas. Yes. It was last year, the year before last year. I changed the position of work. Nkaenda na different provision. Akangitete videsi agande the same case mune mani yakuwa naiga. So I was listening ni una mungwana ore agande na my friend. No manyete peta. Yes. Me still I thought kuwa is the na mare brewery. Akajanga na ya a business neta igurete different. For me 120,000. Inchi nkuiraneli bintu mbere ngo surprise somewhere. Nkuiraneli in a week time. Na ndena bongo kwa ya no muntu rika. Esinge jeno muntu ngo mutani muna bona to wa manyene rika. That's why thinking kamwa. Yes. This tool change the theory. Nkamubwati paka mungwana sobe yarengi bajo. Nkabuata kurwanga kerna anga nkabwati paka sobe kora nendo kointu amanyene. Nkaenda sabu ibuli ba ekera ibuli ba ngo gendoro. Abatete na that gentleman no ebara una abatete n'umwana umwaboyo ukita bano US inga kibese kivisa nkurigyare agenda umungo n'umwabo kanyosoro kuskari akagenda n'ikibese cyo aba agakoni abo ibuli bae kibese cyenge 80,000 kirongo bwati bona bayiske bamwa bona arore na kuru agande location y'umungwano yasamete ikaenda paka Tanzania sakuru Santos Santon it was around the 5:00 usiku. Nkanyore mani ena liago soa. Uikara nsire nware ni nyumbani familia ya. Nkaligere lia wana ba eviderizi. Tela ivu mungwano yo amenyete. Nkaja kulia la isinga temani ga rubete mero mokale. Yes. Nale ga me tobo magete bode disparate. Nkaira na magega. Nkashanga motebiga indupaka polisi toli kira na ikira zinga toko ngakana akachakalika akateba ngo ngakana lichwe zikyo kachi tuko ngakana nkarwa njira ndo monyene nkamubwa paka njebwe ko monyene nkaenda paka eso school nkanyoro mwana wangu wasoko ende school babuli ngaita diari yes ngachikolishire liderizi nkarora isinga ni mu mayenya site to yes karawente wana tekan nichwe zachinke kiragere mu ngono ate familia yae oseite igoro yeje yes still I'm not only 120 yes. I'm somewhere different from the stage of 120 ekinana kwa tele this tool changed yes because even that man this tool already man kuga without using knowledge the wisdom we get from above man yes this tool can change completely na ndi woman yete ku agree again the one that advice that gentleman yes let his mind quit from that on so my brother what I do is again don't correct because I cannot force the man to talk to his former wife wanyomba etande chinchira chimde chinga batakwane batakwane so what I do nchengwa kero musubati olia Mugolinga my dear ere igana there's this man ochita say aganda igana I don't know ngano my tigoro echwe esecho so I hear what she's saying. Yeah. Ningali na njeko igura kini endo mayete. Yes. Asinya sa uri to sana imyaka yetu ikire. Yes. Igara sago wate no maito musajo ino mubi orenge na kina ajete ngamutamira. Umusajo yugali ngiko kosite
lakini kena rusi Tigatoiwe. Let's try to hear from her. Tigatoiwe litanga ni ntomo na jera kina. Yes. Lakini tomo ibu. Ngira nasi ni maiga. Yes. Videri stigang ongeta ike mongira ne maiga. Yes. Ntua teba litanga ni kuri muswati olione. Nabo te Dios omere que tau Exodus que bugata machiko. Asabanta abons kwa ko living TV. Yes. Ingiri ya machiko ikomia nyasaye. Yes. Na hande wono na hande ntage tonte veli everybody is working na municipal go so what the power still the cover abantu. Yes. Never use power to intimidate. Never use power. Kuyumiliate abantu. Yes. Never use power kuura abantu kusina kuura abantu kwa egocentric. Kindly can you hold on? Can you hold on na nyore namba yumo swati onda iguna kya kwa and then we'll talk later. Kindly. Aya let me hold. Yeah. Nangi tigangi na so mtandao. It's okay. Let's try to reach out to this lady because you know I cannot force that man akwane na former wife. No, maybe asenchira ko style bago sanete na obata akwane. So I request ngana ko nyore namba yo musubati olia tunyaka batogo sanga amo mate chinji actually na wanyanga walifanya mpango mate vindo mbira vingotanyo na wanyanga walifanya mpango na huyu I don't know what while wana wakoni huyu mwana so I don't know. No, what I do is this ngohena kinga ngokwana tole ngunga na kyomo subati oyo mubolinga does she know about that lady namanye tegoro. I don't know why this man has not sent me a number. I don't know why. You know we have to follow. We want to get nabu atale on HKC son actually. I'll be forced to pay too. And one of chintanga na nyore na mbasa ya ikira my brother. Na kina mwake yumu swati yoyo. Okani lekene tamwe tibet. Let me try to digante mangu muligingu na kya kwana. Nae mwakiro iwe. Sawa. So I think you are listening. Yeah. Na nyore namba ya nata kitamu akere simi because nata kitamu akere simi I did not want her to call akoro kumna sabar nyamu kuna sabar nyamu kami. Let me try to madam ngunga na kimadam wakoteba because this madam. Hello. Yeah. Madamu. Yeah. Mambo. Napenda. Unaongea na Fidel? Na nani? Fidel. Sijui kama unaelewa Kikisi mami? Unaelewa Kikisi? Unaelewa Kikisi. Bono? Brother, itonera ya chita sense moya iga integrity. Naro tiganda kwa kando bado ndo wabisinda kwa na mona ya kidogo. Tima tinga you free ko senda ko sumbwe mami. Kidogo ya tuambie. Just 3 minutes hata 2 minutes peke yake. So kuna huyu mwanaume anaitwa Bernard Bikundo. Yeah, alipata accident, akapata maumivu kidogo, bado watoto wanamsumbua nyumbani. Alikuwa your husband there before. Before mkorofishana, naona hibu kumeandikwa 2010 ndio mkorofishana, alafu kero montaka kaenda mugaitana ase bintu ndamanyite birobyo. So there's a man yo chitoro murana musati na ro chitoro no mumanyito kurukuna Mr Kennedy Basweti okora TSC na Nairobi. Mwa ete chibe sabune family na your husband you lenge by then your husband uruna Bernard Bikundo mokamwa 100,000 mokamokobesia. Mokamwa 100,000. I mean mokamokobesi une family ndimu alenga mona Bernard. Yeah, sasa sana watabete ndema nyomba. Pero tu arende kile kama sawa kama tainga kokore bibi akira bila sikia yetu tu arende surprise. Yes. Aya kagangende kanda kupatna kumu surprise ndio tatu. Kabeke intensi. Mimi kia gasta ngono.
Kiasi kwa sababu aha igo naye kwaete muro yo kurukuna Bernard chibe naye kwaete Kennedy chibe esa kose Bernard yo mwaete haya nije ngore mbona na lama tete kwenye chibe ya sana sana mbele chibe aha nara mbele aha nenda kwenye na vile aha yes kama tengo kile kutoka kwa para tenga ndio kwa gati aha kama tengo kile kwa kuna twanga aha igona Bernard ya ete chibesa Bernard nga ete chibesa na gose Kennedy uko nini nyomba naye yani unatiwake tima para to nyigwete bina no nyigwete boli gose sore to nyigwete buya yani kiare wewe mbona guru integrity ka Nairobi bon tima tingo nyigwete buya gose network etalingia ya nsa igana otorega stroma integrity nche no mugusi by the way bunaye no ndo bisia integrity abantu bali ba mundu ri bwato muchando buno ibono mundu chibe asirire no to twali report kwa iga to bwate case ekyo so musacho ya to bisia like 2 weeks ago akante binga na yuwa nkware ngo musubati yose nkware ngo mukunguoye some 2010 ali mu aitane tenere mukaitana akante bikire mu anyomaine musacha nara igo korukubuna Kennedy boss basweti oyimu bwato boyiri nere akacha mukamukobese 100,000 no nyore tamangana yo wana kwenda ndio akala igon Kennedy o maite bono igo bono Kennedy nero bwati beche ino igo Kennedy nero bwate aha mwanya kwa na Kennedy idiri mwa kwanza na Kennedy omwelio aha 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 ngamotena anko utafanya shida kati onja abana na tiki unabana bena dikanti tena abana baroma isi aha abana bachanti bari kugwa ya yo minyo matite lati abana aha wale kama konde hizo kubiri mko ni maana ko bana ntanti tende kwa aye mami to bano bwoba mwanya igo ekero gwakira bena ekero gwakira Kennedy simi kwanya gwakira Kennedy simi omuri goro chibe message because to kwanda na Kennedy to kwanda na Kennedy simi to kwanda na Kennedy in some few minutes ndote ba na kwa namo na anko yao Kennedy onte binga no mai tenga kichibe message chiete igo mwanya kwana nere aha aha agatama yangu kile no mtana nisikia leo lakini ndio kama tukuru baba ndigana abana aha wana najenga kitu kwa ajili ya sala aha niko tayari yangu aha wana watu kile kile za kitu kwa ajili ya sala bidii kile kitu cha kile ni kwa sababu kwa drive ari kwa drive ndio ngaba kama ni aha Por kana kwa hata ndio ngatukira ukaba mpolitika za kile hakuna ntike ndio ndio nifanya wana na kiago tebeti na kiago tebeti kirwa motebeti igo na kiago tebeti kirwa mbole tigo akakana katega mesantia hata ni ndole angani na kangana tete kana wana mtajipika kwa mimi wende na baadhi ya tunaenda kwa na kama kweli okay na
ngapo ikuta dede kona wana sasa bakire Wone gento ngokora mami wana ngatira ngoko tuberande namba ya Kennedy ngoko tuberande namba ya Kennedy Nikupa namba ya Kennedy kwa Kennedy ndikana kama ndio na sababu na ndikana kwa na pesa unataka kutoka kwa kani ngoko tuberande namba ya Kennedy koranga network ya beire mbo mwancho muri na boigo mwancho mutegeri baba gusi Global Radio. Sasa hapo my brother okurukuna Bernard, so it's very hard babero koranga bono sioni mafanikio hapo. I cannot see anything good there. No chengo musubati yonkolerare atanga nigo mutigete na abana. I see Bernard atanga mukwa no musubati. Bona I think Bernard ana try, I mean Kennedy anataka kuwapiganisha wawili ndio azirudishe hizo pesa. Bernard atakete Kennedy ataka kubarwani babere baitani babere igawona kwa maitemu aitante, that money kupata itakuwa shida. Kupata hizo fedha itakuwa shida. Actually because of time chinsa chane changereire ebiro byane byangereire. I may not have time kwa kana deni yende ngegaiga. What I do anigo ndakire this brother of ours onyebanya ko ba kwana murumuru yo for my wife amotebye ambuli Bernard because Bernard atanga bakwana monere toigunga how can they at least abana bagende skuru Nago cheka gabu yasi nyo mwancho bulira bago mwancho mutegaliye nabagusi Global Radio ekiumbweke ne kyumugusi cheno mwana baba kitutu video so mingo buchoge seria obotaka noro mururira sembero kugochera kile tuko lya eiki gochakiranye chamambia oika isano isto chamubaso ekene ensemo egochakira chinsa isano na moika isano isto chamubaso asonya kutokorona ngwaka na tole amaden this lady niga kwandine paka na orenga I cannot yes mzumbua tena because ajai lipo hiyo pesa pia ajai pata hiyo pesa. So what I do, I'll call this friend of ours kuna Bernard motenga what has happened. Bernard, yeah, my brother ndengi kwa igure nga ana kitwale ukwana na yule this lady she's very innocent na kwa igure kabisa na mwana ukwana tama itikende gyonsi goro chibese because tanya kwa ego bese cho bueno nikene dio no bakora bwato bonge no makora ale ekere mwa etantenera gotanga na temeto kwa kira Kennedy ambuli goro chibese chibar Kennedy agatanga ngocha ko mwale so onchege ntonda wa advice ke ntora gotai my brother because bono goko gende kigambiro to go itimulero nya tuli na your former wife no maana tingu eta gotiana andonyo your former wife tara agree kote anga na bagade maiga yao monyo chibeche ino 94,000 so again tora korenkelinga ora akire your former wife because style kwanda ote anga bana nere naroka nabwato mucha nena bwate birenge libiaye na matayara na akwa ni neta yari bone gento kumukora onye gokonyara ineni kesi onye gokonyara nabo kumwakire simu kwa nero mbulinga na kimora nyore na kimora akore monyo chibese chaino because you are two onye mwarenge babere na moko genda asiki gambiro muri babere bado because nare witness yao lakini onye tara amwa ko bamo naye mogenda asiki gambiro mwensi babere to go itimuliro you can talk to her if boss balon yokonyara kwa na monere because one on chaka my brother gaki nsibira ma wako tingo nyako konya because ntoko bwati mangana ayu because mwali kiranete akitingo nsensibira ma wako my brother na tene go kwa nero muswati yo igon teri ene tamwe divera bona ekwana monere muigunga nabe nanche kokobera maiga yao mogere na sike gambero sawa it's okay. Asante sana my brother ya mono mugasongo yo mi litukoligia ya ma omwana bwabage toto Fidelis Omoshoge eye kuru kwa bagusi Global Radio Operation Pesa za Watu Zirudishwe 10,000 cha Madam Ben mamake Hope mupasta nara igo kuru kuna Pastor Dennis Basweti
anga kubwate simi yaito na ni gabutore simi yaito Thomas Ogaro ni gabwate 80,000 chumano kurukuna verista ni gotwanyora ali mteja Keva chibecha Keva chuali shabki turi kuna now Samuel kunza mcha kitengela kindly I'll postpone up to Monday because ndo chenga ebiro bya naiga bya Keva ni gabwate 5,000 was 4,970 cha now Samuel kunza mcha kitengela mwale ko nganchira tumena litukulia Monday tunyala ko ba togo sanga Bernard bikunde kesi yao na ikwanira akiga abona ika I couldn't manage because ntoko nyako watike gambero. I'll give you 10 minutes nguru birengele beno wocha maiga igoroye deni yeyo ya Bernard Birundo. Ngikwara ko mushauri ungemwambiaje? Ungesema nini? 0753 24 1889 chide kambwata ne chinke kima baida ndo asembeo chide kambwata ne chinke kima ndo asembeo Timati virengeli venombirivi 53241889 ene namba ya nesimi 16059823 chakina 07 ene namba ya WhatsApp 0753241889 namba ito studio 0716059829 0716059823 ene namba ya WhatsApp aba ku Global Radio. Ayo mojoge. Yes. Ayo shira kemto. Yes. Watemira soko nyara. Keire gabo. Eke na ropi una gwateba. Oika omusubati yo no musacho yo bachamo. Bamako win. Bamanye go dai chibesechi. Very true. Minus yo tigabebe. Yes. Otherwise umefanya kazi poa. Asante sana. 0753241889 ina namba ya nesimi. What can you comment? Ninkiora kwanere igoro yengane. Actually nabo atenga no kwana litukulia lero igoro yo musubati yo moyo nyara ko bagago sumbo iga se chiro ito ya bosongo. I think I'll postpone because ndonga chinza chana iga chiangere ile pi ekesi ekenaka etenga nkebe egetambe mono iga. I did not imagine was nkebe egetambe mono iga. Barfono gabno na ikeire igabno na ikera. Engane ntoro kwanda I may not because time cannot allow. It's 1 minute chatikiro sende kemo yatikire chirage isana esto chabono mubaso ebirengere bino ntakete nasabeje deka ikomichoka 10 minutes on dena china sabire monte vinga ninkiora comment igoro yamanganaya mwana uratemo ndanginga no nyugwete now it's your time asense ya YouTube chimesema sinjira iga spirika kama atena kimiumana asante baada kimiumana Alice nyabata kote baiga SSC entindi telikomanya ekero ya soire ase como eti tumatinda ko igubuya Moses Ogato sheire kemta kote baiga ulisa mwenye pesa kama huyo bibi anafanya kazi tuliambiwa kwamba kwa anafanya kazi amdiloaded Moses Ogato that guy has whatsoever no intention of paying back the money. Should he forget about that money and then focus on other things? Obobe wa abairi. Actually, I told you this thing there before. Now the thing abairi na banta bakungwa soko bakabesia besa. Dominic Ogicha atapiga. Just tell that man to forget about that money. Pesa haina rafiki. Eda getukia kotapiga. Gakichi pesa nechimbe pi. Bar. Kama ukweli kama alikula hizo pesa ni vibaya. Mtu anachukulia mtu loan baadaye anakuruka. So bad indeed. Gaki na bokorosa. That's eldage tugi. Jide kana sabira iga ne jide kai komischoka. Karunge birengale bia on talarwa sensema ya YouTube engane na toro kwanda bono. I'll postpone it till tomorrow. Karunge birengale biao sanganga monanche ntebi what we have decided. Kikwale ukwana igoro yenganeye. Gikwale kukwanira igoro yengane kiduka ngomnyoka kidogo isana sto charagire cha Afrika ya mocha toko mnyoka chiduka kuira nanda sembeo tunyaka batoko kendra usale utaka in some few minutes.
say Polly again, and to let you know that we are still continuing to pray for you, and God will lift you up. We are going to sing 2 songs. Jesus came when my heart is pained too deeply for my... Bono nabo iratuke umuyiga noro kwa wenerete guikirana kurinde tuikiraniti neba ni nyangi amatanga wose muyiga onde bwensi abagusi Global Radio nigoto kubikira umuyiga oyu asomotandao oyo sonche asenchira yeyemo aseyemo koragani ogwakwa wichibicha kubwatwa video oseko live stream umuyiga ogo ime ya Kenya twakire ase namba enoti isano na ibere eyemo isato isano na ibere inye isano inye isano na ibere. But we didn't make it because of the limitation. Togo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka. Bono kirali tukorie iki imeya abagusi Global Radio. Nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge. Guchakira chinsa inye chamambia. Wekira chinsa isano na isato chamubaso. Asomoroberio oseria obutaka. Aiga no abasaye bakoegwa emeremo. Ogwakanwa wechisira. Amona engana emwamu. Astubwate round yentangane ya kabiri ya gaturabo round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi nabone ikabwo nasyunga where ningi kelimbu ento koranya ko baginko bakonya sometimes ebintu bigo byoma Prengeli via ombiri. Jeremiah urina untiri. Hello. Hello. Asante sana kwa network ya tilingia. Asante sana bwana Jeremiah urina untiri. Kwa chisudi chetu cha biga chinsema cha Arlington, Texas. Ade anga Navega siocha, na hokorosa. Atenga navega siocha avenkongu. Chidai kambuate gane chinke sana. Chidai kambuate gane chinke sana. Kindly share our stream. I was talking about what we call live streaming. Alikuwa ndege ntokoro kama live streaming. Live streaming nigo abagusi Global Radio atokwerwa kokobekera omuyigo ase omutandao. Kerokende no bwate omuyiga bwenyange, kerokende no bwate omuyiga ase kanisa, utagete amarandia, utagete amaterao abekwa ase omutandao ase nchira ya live. Mutandao community. Asensemo ya Facebook live, asensemo ya YouTube live, abaga asensemo ya radio ya abagusi Global Radio. Kerokende na banyaranga gadia no bwata matanga gadio maete mbabeke lockdown asensemo ya Nairobi, Machakos, Kiambu gadia Nakuru. Bono nkobera Kongo ikiranona somo yigabwa matanga ekirabeire asenka asansema ya United States of America galia ikanisa yaona teko nyobeka live bono abagusi Global Radio we over that. I told you nga emitambo tokotumia machine tokotumia chigachi tokotumia they are of high quality na machine chire imported. I show you nakoro kinga I show you this machine this machine ego tumia for live streaming actually it's worth 120,000 shillings. 120,000 shillings. 120,000 shillings. This machine, this is specifically for live streaming. In a machine, live streaming. So the machines that we have, owe here, we have this small machine. We have this small machine. In this machine, it's worth 50,000. It's worth 50,000 Kenyan shillings. These machines are used for live streaming. This machine for live streaming. We have cameras here. This is a very nice camera. A camera ekubwata buja kigima. You can see mimnande video dinga
I've not in the bleach. This is how I am. So you can imagine this camera. I have a camera here. We have a camera here which we obviously use as a backup. A camera to going to me a backup for live streaming, specifically for live streaming. You can see it's a 1920 1080. 1920 1080. It's of high quality. So we use this machine for live streaming. Actually, I don't like this camera. That's why we use it as a backup. Noche camera unengana motoro mbabu camera. We use it for a backup. Tukutumia mune backup. Ikitoka kwa imero mikrofona live streaming. So aba ku Global Radio kero to ega live streaming. You be sure nga we do what you want. Because the quality is about 1080. That's the highest quality recommended for live streaming. I told you the other thing, I go and stream. I go and stream. But the quality is very, very, very poor quality. So reach out to Abagusi Global Radio to talk about what we call live streaming. Live streaming, Abagusi Global Radio, nero quality recommended. Nere quality rengia, turanya kwa toko sangasi ntira bene kimu mwanchomo ligerali, na boigo mwanchomo tegerali. Ninkyo wento kokora. We are based in Kenya, and on sovereignty in Kenya, we can stream your event. Na to stream your event yao, mojegonde bwenstio, we can stream. To reach weterase number 0713 74 54 47. Enoti sano ibere eyemo isato isano ibere inye isano inye isano ibere 0754 0713 7454 47. Ine nambora toligi tinyako to korega sikuruna live streaming na boigo asomotandao okora Jeremiah orina ontiri andon sia somotandao Facebook mo inbox mo kwa na monere okora Fidelis mo chogando sia somotandao mo inbox mo kwa na monere okora umwanonka Edwin mo kaya somotandao you can inbox him mo kwane amo nere. So we talk about live streaming. Isa nice no jira gacha butukeri gore chinsa isano nice chabano babaso chinsa cha Afrika ya mocha chimesme chino tirane chinyinge kigima. I beg nyakwango soma akoro kuna Emmanuel mwaka baiga na tigejo Doreen na korodire Emmanuel mwaka na korodire Edwin atema baiga Videl, thanks. I think now we have a clear picture of the information from that madam. Yeah. Mwano ratemo na koigule. Na hende na nyore bigi chana kibinte hevire. David Ochunyata, how are you doing, my brother? God bless you for the good work you are doing. Asante sana. David Chonga Kotabaiga. I'm from Lusaka, Zambia. I'm really happy of what we are doing. Asante sana. Edina Kimaka Kotabaiga. By that tiga omosacha na omukungu bache amo na dio baranyole chibesa chiabo. Minus that was how the 100,000 shillings. I told you nga Easter ya era nigo tuasomi gugoro yobuanchani love. And I'm very much sure nga the Ramadan mutinyo Ramadan nigo bagosoma igoro yobuanchani. Ndugu zetu wa Islamu, dada zetu wa Islamu, Saum Makbul, Ramadan Karim. Saum Makbul na Ramadan Karim. Mufunge vizuri, mumuamini na kumtukuza Mungu wenu. Bono, ntu asoma igoro yobuanchani. Na nche muna butambe umwana baba kitutu Fidel somingo machogengo teba muna butambe. Nchekere litukule ikili yoko celebrate. Lyogo chengera litukulia ndiyoko iborwa nigo nkogenda ase children's home asabana badatabwa chinsobo abana badatabwa ati abayiboli babo abana bali batabwa ati bamwabo abana bali bachoretwe abana bali balendire batamanye tionde bwensi kuru ase family yabo. I go there, I celebrate, we celebrate my birthday with those children since 2016. That is what exactly I've been doing there before. You go nchebono chitariki sano mutunyogo choga tano
nigo turaumirane usani gonda agende eye mase muno mwana wabagitutu Fidelis Omoshoge, and I request my boss, I think he's a good man, salikisano mutinyogo choga tano nigo ndaji go seri utaka live kurwa sensemo ya yogoga alia children's home nigo ndaji go seri utaka kurwa sensemeyo tunyaka batoko sanga senchira yabene kimu mwancho muligerere nabo igo umwancho mutegere baba gusi Global Radio igo kero kende nabera nyarekana nga kero kende nabera nyarekana nga kero kende nabera nyarekana nga naye no yomubo bali bairure actually tu asomete nga what have you done this Easter inki kwa kolete koro kyo bwanchani go chia saba mino kwanya ko genda saba ndoro to bachindagira gali kenyoro abantu bakora aranchire kenyoro ubakorera no bosi wa 200 baragere ubona bwanchani what do you mean ubona bwanchani to kwanira so Easter to kwantegero bwanchani nande esiekia birthday yani ko mutinjo gatano chitariki sano next month date 5 ni gonda amwe buna botambi ngora ku 2016 ndati ko enda sensemo ya Jogo Children soma ngende garia tosange toselio botaka amo turagero subo muningora cake gesiri ngeli weyemo nigo turamunyora nekero umuntu anyora agasamunye abe kimonu etosanga senchira yobwamo ngene kinga natigire amasi yabo kagogete natigire omogoko egati yabo nalibakoranga na intundo chentuanchire na intundo chentoinyoire nyakoro yo mubo bali barochenga kayanga nkarega bukago keiro bwento ko irira abana because they have nothing, they totally have nothing. Nyako bwate giato kya okay na nchini bwate biato nyombange bitano actually mbegete kando for them each and every time biato byane byonse byankeire yankeire nkubeka side for them ikobono naboko sangamo na nche onyo naboko bagara no tissue you can buy them anything tunyala koba tukuliria bana abo tubarokyo bwanchani omorembe tissue sabuni obosi kende ganso kali gweto kubakolera you can buy them naboko cha togenda tuandamana mona ichari kisano tontuseli botakakurwa asensemo ya Jogo Children's Home igendo bwanda kuru mwancho mulira bago mwancho mutakarali ndiki Fidelis Mochoge wetra se number 07 16 05 98 23 enoti isano ibere isano mose enoti isano ibere eyemo isanemo enoti isano kianda isano isato ibere isato 0716 05 98 23 amashabiki narayiga mangi kima bandichiri out konta ingo mwana wabage tutu ebali tukeli kindly mbarayiga bange sana baonta inga tutu ebali tukeli kindly nimbwate amashabiki yiga mange sana akina Morini Betoto akina Alice Amenya akina amashabiki yaraga na banki kima by the way baonta ingo mwana wabage tutu kindly that day tutu ebaisiko tikatote menga toro kyo obwanchani istanigo ya tusomiti mangana mange Eldam Cute Stella Nyaboke Faith Kerubo Josephine Mura Susan Kerubori Ruma White Gladys James Maureen Betutu Lilian Nyansi Yaboka ambali ba reach out to me konta ingo mwana wabage tutu 30 date 5th May tonyoli tunyako batokora bana abone tissue asante sana igobo in any case in any way notego sangamo na bana abo selikisano likalioko ngwishere happy birthday no wish them bakanelia maya bakolere kilio kongolera bakolere because that's my pleasure inoroma gokone korra bana bali batabwate bible batabwate bamu abo bagogete 0716 0598 23 tonyarko batoko selio batako mwancho mulira bayigo mwancho mutegerali buchakira chinsa inyachamambya oikando chenga jida ikaiga ni komina isano chia butukire go senero boya butukire igoro ya chinsa isano na iso chia bono mobaso omwana masi onditano chenga no haremo ina hakonyo ko mulingo mwana wabage tutu ndiyoko cha kuruembe yabo mwana tu akande deni ya deni ya retro mo chando lakini renda litukulia anju kindly mami madam Naum Samuel kulinza mo chakitengela mambe tura ani amini mande tura kana deni yao ya 5,000 shillings. Timu I think I have nothing to add. Timu katikende na mente.
enkobanyori igoro ya Abuga Hotel ndwembeo tumera litiko ria Jumapili ase umurubure kurukuna seria obotaka sa ya mkatoliki chakara chinsa isano isto cha mubaso wika 10 mosa ya mkatoliki likali tukulia Jumapili ime ya Abagusi Global Radio nabo ankyo na butoro umerene uchakira chinsa 10 weekend ya maragoba ase Sabbath Express. Abuga Hotel noteli otoka ase epare kurukisi kogenda Nyamira mbarabalensa buno konyora Abuga Hotel elibanyora bokaribwe krengo kigoro asama gulialensa kigima Abuga Hotel no konyora bokaribwe krengo kigoro asokonyora chindagira cheke gusi oboraro asobutuko mugala siringelwe machibe cha Kenya ime Abuga Hotel mwancho mulira boygo mwancho mutakarale tinda tinyingo bekera mangana mange ewe ine kerokende nore ase county ya Kisii gose ti county chieta naine nkorigiore amabogani asora nyora bokolari bwekerengo kegoro ase rigori rike bono wabatiboyo Abuga Hotel ne rori chiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobware bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja Abuga Hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagoreito yobokorari nigo alinsemono asokorara obutuko moryoka nigo ogwakana shiringi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigori sosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 Abuga Hotel bokorari bekerango kegoro ase rigori liansi yekuru kwa Abuga Hotel ndo chengana nchabano maigani gombwenta kosoka kuru maigo mwanchu mulira boigo mwanchu mutegerare wekali tukulia ankyo asomurule kuru kuna seria litukulia Jumatatu asomurule